Dumelang, leina la me ke Tshireletso Dikamotse. Ke mosetsana wa Motswana go tswa mono Mahikeng, Bokone Bophirima. Ke motlotlo ebile ke itumetse gonne filimi yaka ya Crossing the Line e tlhophilwe go ya go screeniwa ko Power 24 International Film Festival 2026 ka ko Durban from 21 until the 23 August 2026. Filimi e ka ga statutory rape e leng go sotlakakiwa ka thobalano ga bana ba dingwaga tse di kwa tlase. Gore toro yaka e diragale ke le mosetsanyana hela wa mo Mahikeng, ke kopa ketletso ya matlole mo go lona maAfrika Borwa e leng gone gore ke kgone le nna ke ipone ke le ka kwa Durban. Ke a leboga.